sedekah yang paling murah adalah senyum. Makanya ibu nareko siruntuki pada tarupa tahu ya sedekah dengan senyum, tapi tidak semua bisa bersedekah dengan senyum. Bahkan narikon kata tomapat di mangolo kui di weta wirika kasih enanri tak mulu pula dekat. Kira-kira cocok kan nariko ticawami? Cocok kira-kira? Tidak cocok. Ya. Makanya ada konsep rezeki yang diberikan oleh Nabi. Pertama, sholat duha. Ibu biasa sholat duha? Sekian rekan? 2? Ada yang 12? Ada yang 12? Itu perumpamanya nari keduaan reka di pego ibu. Fadalona makanan apa ya kata di goncina. Yeki pagenne patan rekang, ia goncingnya di patama kulalana, gorokna. Ya, bos makin patama gonci budi. Yeko enan rekang, yukai goncingnya, iputarai. Nareku arwah rekang, yukai lamarie. Yeko 10 rekang, yalai dalek na pungalan taala. Nareko 10 do rekang, iero lamari na werini pungalan taala mana ni ria. Alamana nih ria. Makanya ibu, salah satu cara membantu suami dalam pekerjaan nariko joke lah kita darah goso ni mas sampaya dua ko boleh aja to si tajoka mas siar ko matulili iya panalesu lesu to filakaina. Ya. Doanya itu luar biasa. Ingkana rizki fis samai pa ansil narikon ka daleku kasih pakulangi paturunga ka. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu narikon ka koyawana tanawe pompor ka. Wa in kana ba'idan fa qarribhu narikko mabelai pacawe ka. Wa in kana muassaran fa yasiru narikko maresa ipa tafalomunga ka. Wa in kana harama fa tahirhu narikko marota ipa tapacinga ka. Luar biasa. Coba. Yang kedua salat tahajud. Ibu biasa salat tahajud? Biar berapa rakaat? 8. Alhamdulillah. Jangankan ini bu rupa tawe. Narikon ka to di pak jama. Narikon ka pak terus. Biasanya jangkanya hanya jam 5. Tapi nasabah mega jama-jama nafalat tuan nih jamanna. Maka itu diberikan lembur. Ditambah gajinya. Apalagi nariko pungalah ta'ala kita lembur dengan sholat malam tahajud. Maka Allah akan melipat gandakan rezeki itu.